boleh lo lihat. Kemana orang kau? Coba si gua capai, cie tak campak cie lapai. Be awak agak orang lagi nanan manyudai. Be awak familia ame, tapi dia buba ule. Be awak agak sakete, namun jonda pe. Sekolah alun sampai, batewe ala pandai. Suko duduk adik adai, nampak anak gadis dia awai. Apa cocang pagi jopatan, nan basalo bini basalang. Indah malu ke orang maleh bina sanang. Si kau coba si kau capai, cie tak campak cie lapai. Adik awak agak orang lain nan manyudai. Balang tak oto gua. Hey. Oh iya. Si kakek. Maju ke ketika bujang sampai gaya baik tujuan. Lah dapet apa bini seorang, jinana puluhan tak bini limoy. Nampak anak orang, takut najo anak awak. Nampak anak gadis orang, Allah lupanya bini awak. Sanelo sama jonago, cando ule lama lulu ayam. Aku pasang anak muhagilo. Sangat jamu, sangat dan tanah dia akan duangai. Si ku capai, cie tak campak cie lapai. Adik awak agak orang lain nan manyudai. Awak familia ame, hendak pilih hendak buba ule. Anak orang agak asak kehete nah Namun hamonya cenjong tak jual dape. Si kola Allah sampai, betewe Allah pandai. Suko duduk adik adai, nampak anak gadis di awai. Baju jangan pagi jo batang, nampak seolah basalang. Indah malu ka orang, kau jonda namun lebih nak sonang. Si gua capai, cie tak campak cie lapai. Adik awak agak orang lain nan manyudai. Tak. Lagi apa? Ayo. Maju ke ketika bujang sampai gaya baik tujuan. Lah dapet balaki surang, cinan puluh anak laki dua. Nampak anak orang, takut najo anak awak. Nampak waria orang, Allah lupa waria awak. Roh sama jonago, cando ule malulua ayam. Janji ko suana mua gilo, papa suan jomu sang jatan. Si kwa copai, cie tak compak cie lopai. Adik awak agak orang lain nan manyudai. Oke.
Awak dakik musaji, Pes? Karena udah kok semua Mas Haji kita sembahyang loh. Ya. Sembahyang. Iya. Izin dulu, Pes. Silakan MC. Untuk menghargai dan menghormati umat Islam seagama.